ना से हवाई कला दौता है उसका पहले हिंदी तो बोलना पड़ेगा। हिंदी नहीं बोलने से तो कोई नहीं जानता है, ठीक है। उसका पहले फर्स्ट वीडियो में मेरा वो जो रिचुअल का ख़त्म हो गया। अभी खाना अभी मैंने 8 बजे से, हाँ बुझ नहीं हम हिंदी भैया 8 बज गया ना, अभी 8 बज गया। 8:30 मतलब मैंने सुबह, तो सुबह में पूरा हो गया। होने के बाद फिर 10 बजे में बाराती लोग आएगा, समझा, बाराती लोग आएगा। हाँ, आने के बाद अभी ये बाराती का खाना है। हाँ, ये पोक और आवर ट्रेडिशनल का खानी तो पोक है और कुछ भी नहीं। ये इस घर का जमाई है। एकदम सुबह से काल से इतना वो कर रहा है, वो तो खुशी का बात है। और शादी मतलब ना, आजकल शादी करना आजकल माने ट्रेडिशनल हो गया। हाँ हाँ, ये हम लोग का वो ठीक है। एक्चुअली वो जो ना हम लोग का क्या सिस्टम होता ना, वो तो खाना साना पीना नहीं, वो तो सब रहेगा। शादी हो चुका है वो हम लोग मन लौकाई मैं उसको बोलता है शादी हो चुका। 6 महीना पहले हम लोग शादी हो चुका है, मैंने वो भगा के शादी किया ना, लेकिन कंफर्म मैरिज होना चाहिए, फिर रिचुअल होना चाहिए, फिर इसीलिए हम लोग आज ये मेरा सबसे बड़ा भाई का बेटी का कंफर्म मैरिज है, ठीक है। खाट खाट कन्नाय कथम अदाय Bây giờ mình có nằm tụi ngoài thì thế. Tôi suy là tôi bóp nó tụi ngoài. Nó tụi đi thì nó tụi nó bán cây luôn. Phải nó lâu. Phải hè cố cây này, mình lục cây này mùng thọ, anh yêu quăng à, nắp tuôn thế. Phải lục cây hay sống bao này đặt thọ, tôi lục kia nó, tôi bây giờ tiết tiền à. Tôi cũng napakan deh ketua KPK nih, begini na, naga ada gaya mereka semua, lung kan jauh nak saya, anu rena, tiap rena huna, nap tuan dong saya tak, nau tuan tuan kian gaya na, lupa ini kayak wet tempat na, apa nongol tahu na, kayak bang gaya tang, nuai na kemai tang ha, tang kau na mana cen, gaya na tang. Tunggu saya. Bây giờ trong thế tao cũng là khả năng máy tệ xỉ hay tao lục bổ cài mình sẽ quay không mà thế tao tập bấm khâu ha lục bảy cài bệt thế nè tại ở dưới mình ta gin con mình gọi là nắp tủ nắp bấm mình thế không có thế mi thâu đã mi ai ha à nhân ra là cái dân nhân man cái mình cũng là cái đây nước này हाँ छाने मिले साथ के 그래.
ठीक है, जो कुछ बोलना है कैमरा सामने बोलो। क्या सही इतना शर्मिली यूट्यूब में तो नहीं चलता। ये बात नहीं, आज शादी में आया है हम लोग तो नहीं। आजकल क्या होता है ना, बच्चा लोग कैमरा आने से भी इतना शर्म मत बोलो। शर्म तो आजकल नहीं चलता है, आजकल अपडेट में है कि ना। पान खिलाओ हमको भी, पान तो खिलाओ कम से कम। नहीं ये हम खाने नहीं मांगा नहीं। ठीक है 1 2 ठीक है। अभी हम ये अभी शादी में आया था और लड़का लोग तो शर्म में, आजकल यंग लड़के लोग इतना शर्म हमको अच्छा नहीं लगता। बहुत खुशी हुआ आज का शादी, ठीक है। और लास्ट में लड़का लोग लड़की को लेने के लिए आएगा, बहुत खुशी होगा। नहीं एनी ओकेशन आने से क्या बोलेगा, फैमिली लोग एक साथ होता ना, तब फैमिली लोग एक साथ फोटो खींचने का दिल होता है। और क्योंकि फैमिली होने से क्या हुआ, अलग जगह से रहता है, इसीलिए एक साथ फोटो खींचने का माने। हाँ मैं भी आज तो मेरा फैमिली है, ठीक है। नहीं फैमिली क्या होता ना, ओकेशनली फैमिली आजकल मिल पाता है। हाँ तो हाँ नहीं हिंदी में बोलो, जो कुछ बोलना हिंदी में बोलो। हाँ आज तो फैमिली का फोटो शूट करेगा, क्योंकि फैमिली लुक क्या होता ना। नहीं क्या बोलो, फैमिली लोग अलग से सर्विस अपने एक साथ मिलने से फोटो खींचने का दिल तो सब होता है ना। क्योंकि बहन भाई सब कुछ अलग जगह में रहता है, आज एक साथ। और शादी का ओकेशनल में सब एक साथ मिल जाता है, तब एक साथ मिल के फोटो शूट करेंगे। वही है इतना खुशी समझा। इतना खुशी सब लोग आज का फैमिली लोग। मेरा बहन लोग भी है, मेरा भैया लोग भी है, नतीन छुतीन लोग भी है, इसलिए हम खुशी करते हैं। ठीक है वही है। फोटो देखेगा हाँ नहीं दादी आप कुछ बोलो ना, कुछ भी। क्या बोलेगा, बात बोलने को मालूम नहीं है। नहीं आज तो फोटो शूट हो रहा है, फैमिली लोग इकट्ठा हो गया, शादी में एक साथ मिल गया। अलग टाइम में मिल नहीं पाता ना, इसलिए आज मैंने फैमिली लोग एक साथ मिल गया, फोटो शूट कर रहा है। आप थोड़ा कुछ बोलो। हाँ मिला भी बोलो, मैं भी। अकाय ना का छै है पुई पन्ना पुई थान गोना अकाय ना नोन अकाय सुराय नोन गोना छै ने ला ना मैं नमम तंगे थाई छनि रिंग छनि जाबां खांतना अकाय सुराय नोन छै है नमला तंगे संगाय मेथे छै रवों द ती ना गों गु मी है रवों जो जिन ने कुबे जारा छै थो छने मरम ने ला थे अकाय ना नों बाय नम तौ नम थे अकाय ना नों बाय लु पाओ राय पुला नम तौ ला छै ti mi khau छै ti mi ne mi khau ka gan gai mi ti mi khau akai la ta pui tha mi ti mi khau ya ka sirai nong mong tak lagi da ho guru mi hai chiri meram gai the chiri meram ne la the sai re dengan mak the la bo lo jian na la bo lo jian ko ne jo mai bong guru na ठीक है अभी हिंदी बोलो हिंदी मालूम नहीं। हाँ हिंदी बोलो। आज क्या हुआ, आज का प्रोग्राम क्या हुआ बोलो। आज का प्रोग्राम मेरा बहन शादी हुआ ना, इसलिए खुशी मिला, इसलिए हम लोग मिल करके मजा करके फोटो खींचता है। मोर से भी जिंदा होने से भी ये फोटो देखेगा। नहीं हाँ बोलो।
ये मरने से भी जिंदा होने से भी एक साथ फोटो किया ठीक है फोटो kakak kan nama subscribe my channel karena itu culture and religion hai family gue sih hai penting ya nama mai tadi minta I'm very happy satu nang zao khổ đấy sao mẹ ai nang ta lục quản thi ai cái lục quản thi mi ai nang sẽ chỉ mang tôi na hậu mấy nang tadi ta làm tan na khát na sao lâu nang cũng thế lục quản thôi ăn mấy lồng mấy trong thế lệ thay là lục quản thôi tân tảng này hay là hiện thoại cũng bây giờ coi nè तुम ये लड़की या कमानी हाँ nè làm hay vậy làm sao tao lúc lâu lúc lâu ये लड़की था ya ơi मितो जुबिन है ये है नागा जुबिन देखो ना हाँ शादी में आया है जुबिन बन के नहीं ऐसे है शादी होने से क्या है लड़की को हम लोग सजाता है जा लोग भाई तो एकदम स्मार्ट लड़की है इतना खुशी आप शादी में आने का बाद जाओ कैमरा में देखो तुम भी मनी 1 2 3 स्माइल मैं नाम से 1 2 3 स्माइल आप हाथ उतार दिया हाँ जमाई तो साथ उतार दिया जो कुछ बोलना है थोड़ा हिंदी में बोलो ठीक है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है हाँ तुम तो साथ निकल दिया नहीं पूरी लगा रहा हूँ हाँ ठीक है नहीं नहीं इधर में जुबिन कैसे आ गया ये सबसे बड़ा चीज है क्या न्यू बॉर्न जुबिन मर गया फिर जुबिन जिंदा हो गया मनी भाई नौ लाख của ngày thế nên tao chết nè thì tao nó tùm thế này quậy yeah ui là sao mấy khẩu quân này kia nè khát tùm thế không thế không bây giờ coi na sẽอันนี้ตรง culture and religion ใช้ลายนะคือเขาnâu lá hàngว่ามีกินก๋วยเท่คุณน่ะไอ้ไก่ต่อไป start ใหม่ดีอ่ะให้ดัง
yes very good yes thế Dan kusung kamu tuh baca itu deh. hả last time đấy xỉ camera bây giờ còn tao lắc hẳn đây mày là sao vậy hả thôi iya last time hồi lắc mày xài tuổi sao thôi thì last time hồi last time sini tuh mày lắc đến sao suy không bây giờ mày giáo chết nè thôi cũng mày rộng mày nãy mày quay nãy giáo mày nãy thì giáo chết là subscribe and share solo hồi nãy trong YouTube channel cả my blog yeah yeah tiếng họ itu nang nang ngang rồi nang 1 2 3 3 1 2 3 ตัวนี้สักเขาละthôi mà xí với chạy về cho hầu đấy số hầu ấy à số hầu ấy một chắc thì số hầu đấy với hầu đấy nhầm ngoài đấy thank you đồng khâu tôi thêm đi na anh đi upload na ai cái đâu Dinaใส่อะไรไม่ต้องเอาไม่จำเป็นเขามันเราไปไม่จำเป็นของเขาอันนี้ถ้าแห่งกาทำให้แล้วปูถึงกุนาถึงการใจนะปูกายนาของเขาดูไปกายนาแห่งกาเขาตัวมันจะเจริญนะใส่ให้รวยมาที่นี่ดูไปจะล่างจะไม่จริงก็แค่นี้ไปให้ตัวการตัวซีไม่ตัวว่าไม่ไปนะตัวไอ้นะตัวเราเนี่ยเด็กกลุ่มปัญญาคนนานิ้วนี้ตัวตาหนังตาในเต็มรัดไก่ลูกไก่นะรัดไก่ลูกไก่นะลูกไปแต่สงจุ้ยนะผมเนี่ยแต่นานิ้วลองเขาโตผมแต่กันนี่แท้กับปุยปูกายคนนาเขาช่วยเฮียมแต่ก็ไอ้ไม่ลาเราแล้วนะไม่ใช่คนนักนี่ยังง่ายนำคนนี้ไม่ง่ายไม่ล้นไม่ง่ายไม่แค่เด็ดนะผมตะกันนี่แท้นี่คนนะลอยลงไม่แท้นี้ không có thay không phải thế là lạt tệ con này chứ mày mẹ nên nằm tỏng là thế là sao mình luôn không có thế बोलना है थोड़ा कैमरा का सामने बोलो दीदी नहीं बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ नहीं कुछ नहीं जो कुछ बोलना हिंदी में बोलो ऑल इंडिया जानना चाहिए हाँ क्या नहीं थाई में के बोलने से नहीं होगा कम से कम तो थोड़ा तो बोलो दीदी तो बोलेगा बोकेगा बोको बोको दीदी जरा बोको पान में घुसाओ हम दीदी बहुत दिनों का बाद उसका भाई का शादी में आया था उसका वीडियो अपलोड करने से गुस्सा है अभी हमको देवर का बकरी को लेने के लिए आया है वो नहीं हिंदी तो बोलना पड़ेगा क्योंकि ऑल इंडिया देखना तुम्हारा भाषा तो बोलने से नहीं होगा ना तुम जानेगा हम जानेगा वो नहीं जानेगा बोलो तो सबका हिंदी हाँ बोलो मुझे क्या हाँ ये हिंदी बोलेगा हिंदी हाँ हिंदी से जो कुछ बोला हिंदी बोलो क्या Finalo, anay nila, anay friend nila, Reno, anay classmate nila. oh Sana ni dilaw school na swama na ni Tangtong. Tangkong dilaw ta pamjaran नहीं Kasiba minay niya nay na. ये दोनों बोला था एक साथ बहुत दिनों के बाद मिला है एक साथ मिला है इसलिए एकदम क्लोज फ्रेंड है ये दोनों बहुत दिनों के बाद मिला है शादी में एक प्रोग्राम में ये एक साथ नहाया एक साथ क्या तमरू, tingkong तमरू कौन सा आप जानता है क्या बोला तमरू मतलब 30 साल का बाद वो बोला है तमरू बोलता हम लोग हिंदी बोलने में थोड़ा तकलीफ है ये दोनों
हाँ मालूम है हिंदी तो बोलना सही ना। देखो इतना दूर से आया, इतना दूर से ये हापलोंग से आया शादी का प्रोग्राम में, इतना आज 2 बात सब तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, हिंदी से बोलना पड़ेगा। दिनों का बाद कसार सुर के हापलोंग में शादी करके गया था। हाँ बाद में 3 साल का बाद में हम आया, भाई का और शादी में आया, आए के आज मिला हुई के सब हम चल जाएगा। ये बात तो वहाँ तक तो ठीक है, हिंदी अच्छा बोला, आय के बोला पूरा, ये तो हापलोंग वाला हिंदी है, आय के। हाँ आय के, ये तो पूरा ओरिजिनल हापलोंग वाला हिंदी है। बहुत खुशी हुआ। ये वाला तो ओरिजिनल नागा का हिंदी है, आय के नीचे में गिर गया। हाँ नहीं ऐसे वाला हिंदी बोला, ये तो पूरा सॉलिड। Sebuan ken goy gin pulane bodeng tai phai mon roi tiêm ngâm la kene rang dai na to ta na gen ram quang căn mai ta xuân ram rang gan non bội bẹn tay quan aki phong lan nam ram thốt xoan lão gà lệ bồ tệ tay viên quang mũ than giang và đại bối nai ăn rô càng anh mô tổ na chén pen tu na quang mang lộng mang đều ai làm bằng bộ khâu tại cũng đã giao kỳ hãy môn ta đoạn cuối lao loan đi khá gái cháu ngầm dáng đi xoạng mũ gái ngàn số mà tròn khoai rắm đôi con non đôi lão cắt rổ than na bám châu ai ní nín la kê lộng mang đều ai ngàn chỗ na đau quan pun thôi đôi đông lâu la ăn lon mà tên na giao
lao nan đau quay đèn chỉ có một đèn ngày càn pa mà cô cái đèn pa luang goi mai lô tô tại phải dạy bám la mà cô cái bằng non ta sáng mấy thuần tại là rồi cái ta nan gối quăng là thay mấy cô số bao quăng là cái bằng non sang mấy băm đoàn na đoàn đại na người đại gia là bản thân nó hồi nó phải ra tới nó xấu nó không nó thằng nó cũng không là cái gì bảo ni mấy tuần rồi đại là không cũng phải cho bố tuần người đại còn đi anh ta mô đàn chung nhận nông đà đầu tiên phải đi cố gắng để đi ngay rồi tiền rồi đấy anh nó tôi đi phát tài rồi đấy còn đồ nó hôm nay nó vẫn được đấy rất chẳng lúc chẳng cài bóng cài con tình siêu cài của người bạn không tôi cài một chút chút tôi có làm tôi tôi làm mất thời gian mấy ngày anh bây giờ đến này chúng ta mà nó làm mấy cái để sử dụng hay cái của đấy thôi chúng ta làm người lớn thôi những sẽ phải làm cái gì thì nó làm thì thực hiện để cho nó nó đi nữa nè mà sao lại có đi cái này ngày trước cái này là nó phụ sự thay con kì cái phụ cầu gắn thọ gần đấy nằm nay mẹ gắn thọ gần đây là cái tiếng mẹ cái này mẹ gai mẹ nấy đặt đâu là nè ra quảng đuôi cái gắn gai mẹ chỉ đâu thế ra quảng tốn tán tuần hay gần đấy cái hệ tán thọ ra quảng tốn tán tuần thế ra quảng cái như dân đâu thay con này cái này cái này này nó cũ số kỳ cái hộ ấy nó cũ số con bị chàng còn xảy tới nổ cái bên này cái thôi ra còn thay cái thay vùng mấy lon là cái thay đó lên đây thì trong tàn còn này mấy cái này cái này đi là mấy hay dùng mấy cái quầy cái cũ cái cài cái quầy cái quầy này là cái này là cũ sản nó cái đến vùng là xem cái mấy đồng là mấy cái gì là xuống bộ không bị sụt lún sâu rồi là tiến lúc là vùng trắng là do cái không thể vùng trắng nó không thể đáy là cũng thế rồi bộ những cái này thì nó không thể nó là này đây cái này cái xảy tốt cái đây cái làm đây sống tắm đâu thay mấy cái này thì là chính quyền mà đôi mấy cái gần này đúng sáng đúng gần cái gần này đúng con kia là cái này là anh chọn là luôn giảng là luôn cái gần đây thắng xe ở cái gần đây thắng đảng cái gần đây thắng bắt cái gần đây thấy bắt cái gần đây là anh em lúc đây là một mà có gì rồi cái này còn không có đây có nước ngày sinh thái cao cũng còn cao rồi các sinh thái có gì cũng sinh thái rồi nó làm gì quay rồi nó làm gì quay rồi mà nó không chỉ là nó sáng nó lại là nó quay nó lại cái này अभी जब ब्लेसिंग टाइम है ठीक है
Rồi thế này đây bạn ơi, anh qua. Và thấy bạn vẫn nó này còn cả. Chuyện là chúng tôi luôn đấy. Cũng là cái này cũng không phải cái này. Giá trị thuế thì này bài về cái là đảo này. Sao không có cái vấn đề? Cũng có tiếng lắm thôi này. One, two, and oh, see come again. वीडियो अभी cô đây dạ हवा ये तो ट्रेडिशनल का वो दारू है ना पीना पड़ेगा ना पीना पड़ेगा नहीं पीने को तो थोड़ा इज्जत के सवाल है ठीक है ठीक है ठीक है शुरू करो kumbo bảo ơi bảo bỏ nổ thế chuyện đó tìm được qua cái này nổ tan không tìm được cái này thì nổ thế ट्रेडिशनल होने से तो कोई माहौल देखो chỉ mi giờ tiết đằng giấy ăn còn kem ra ok đủ đi हम लोग ट्रेडिशनल होने से तो ऐसे तो करना पड़ेगा ठीक है ओ ताम को जी ये है हम लोग का ट्रेडिशनल का दारू दारू नहीं है ये दारू है लेकिन दारू नहीं है समझा इसमें हम बोलने का तरीका है इसमें कोई केमिकल नहीं है देयर इज नो अल्कोहल समझा केमिकल नहीं है दारू है लेकिन दारू नहीं है शादी में हम लोग ऐसे करता समझा पीना पड़ेगा एक्चुअली हम तो अभी पी चुका है हम लोग तो नहीं देखा दंगाई है दंगाई बो हम लोग का बसाती के दंगाई मतलब बहुत अच्छा थोड़ा ज्यादा पिएगा तो फ्लैट हो जाएगा फ्लैट हो जाएगा फ्लैट हो जाएगा हमारे ऐसा है आज शादी में आने से तो ऐसे वाला दारू पीना पड़ेगा इसमें अल्कोहल नहीं है लेकिन नशा होता है वही हम लोग का ट्रेडिशनल का दारू होता है इसलिए हम लोग पतो लेकिन ट्रेडिशनल का दारू ऐसे होता है क्या करेगा समझा थैंक यू हम लोग नहीं पता